بسم الله الرحمن الرحيم En şefkatlik, en mehriban Allah'ın ismiyle başlayayım. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون Kişilerge uladın hesap ilinadigan vakit, yani kıyamet yakınlaştı. Halbuki ula gaflettidir. Kıyamet doğruluk oylanıştın yüz örmektidir. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون Ulağa Rabbi tarafından Kur'an'da yeni vaz nasihat nazil bolsala, ula onunğa mesir qilgan halda quloq selishidi. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون Ulanın dilleri Allah'ın kalamıdın gaflettidir. Kafirler özara bu, yani Muhammed aleyhissalatu vesselam fakat sizlerge okşaş addi bir insan. Sizler sehirni körüp durup onu kabul kılamsizler dep yoşurun sözlüşüdür. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم Peygamber eytti. Rabbim asman ziminde eytilgan sözlerini bilip durdu. Allah hemmeni anlap turguçudur. Hemmeni bilip turguçudur. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون Kafirler Kur'an sihridir depli kalmasın, belki o şairdir. İlgirki peygamberlerge okşaş bizge birer mucize keltirsin deyişti. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون Ulardan ilgiri biz halak kılgan şehirlerden hiç kayısı iman etmegan tursa, mucizelerini körsetsek ular iman etamdu. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senden ilgiri periştilerini emez, fakat insanlarını la peygamber kılıp evettik. Eğer bilmesenler, ehli ilimden soranlar. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين Peygamberlerini tamak yemeydiğen ceset kıyğınımız yok. Yani ula barlık kişilerge okşaş yeydu, içidu, hem de ula dünyada ölmey mengü kalıdığan boğunu yok. Yani ulamı barlık kişilerge okşaş vefat buludu. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين Andın ulağı yardım beriş, ulanı inkar kıyğanlarını halak kılıştın ibaret vədimizni rast kılıp berdik. Ulanı ve biz halık Allah'ını kutkazdık. Küfrüde ve gumrahlıkta haddidin aşkçılarını halak kıldık. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون
Haqiqatan sizlarning shon sharifinglarni o'z ichiga olgan kitobni, ya'ni Qur'onni sizlarga nozil qilib berdik. Buni tushunmamsizlar? وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. Biz aholisi kuffar bo'lgan nurg'un shaharlarni halok qildik. Ulardan keyin o'rniga boshqa qavmni paydo qildik. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. Ular bizning azobimizni his qilgan chaqda ushtum tutqachidi. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. Periştiler ulağa məskır qılıb eytdi. Qaşmanglar, bayashat turmuşunlarga, turalgı jaylarınlarga qaytыңlar. Sizlerden muhim işlarda məslihət soruluşu mümkün. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. Ula, vay iset, hakikaten biz zalim buluptuk, deyişti. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. Ulani o'rilgan ziraatdek halak qilib, canlarını ağınımızga kadar ula yuqorqi feryadını tekrarlab turdi. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. Biz osmonni, zaminni ve ulanın arasındaki neslerini oynap yaratqınımız yok. Yani ulanı bekar yaratmasdan kudretimizin alametleri süptide yarattık. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. Eğer biz işçi püşqi kılmakçı bolsak, qeşimizdeki nesile bilen kılattık. Eğer şunu irade qilgan bolsak, lekin bu ulug' zatımızga muhal bo'lganlikdan bundaq qilishni irade qilmadik. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. Biz haq orqali batılga hücum qilamiz. Haq batılni yo'qitadi. Batıl nagahan yo'qiladi. Ey kuffarlar camiasi! Allah'ni balası ba, xotunu ba deb süpetligen sözünlardan sizlarga voy. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. Asmanlardaki ve zimindikilerinin hemmesi Allah'ın ilkididir. Allah'ın dergahidikiler, yani periştiler, Allah'ın ibadetinden tekebburluk kılıp baş tatmaydı ve herip mıkanmaydı. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. Ula keç gündüz tesbih eytidu. Boşaşmaydı. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. Ula yeni müşrikler zimindeki neslerini ilah kılıp aldı. Ula yeni bu nesle ölüklerini terildirelemdi. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. Eğer osmon ziminde Allah'tan başka ilahlar bolsa idi, kainatning tertibi elbette buzilatdi.
Arshning Rabbi Allah ularning sifatlagan narsalaridan pokdir. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون Allah'ның qilganlaridan sual so'roq qilinmaydi. Ulardan sual so'roq qilindi. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون Ular Allah'ni qo'yib boshqa ma'budlarni iloh qilib oldimi? Aytqinki, buningga dalilinglarni ko'rsatinglar. Mana bu men bilan birga bo'lganlarning kitobi, ya'ni Qur'ondir. Va mendan ilgirkilarning Tavrat, Injil qatorliq kitobidir. Ularning to'lisi haqni o'qimaydi. Ular tavhiddan yuz o'rguvchilardir. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senden ilgiri evetilgen peygamberlerinin hemmesiga menden başka ibadet layık hiç ma'bud yoktur. Mağılı ibadet kılınla dep vahiy kıldık. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون Ula yeni müşrikler Allah'ın periştilerden balısı var deyişti. Undaq emas. Allah bunundan paktur. Periştiler Allah'ın hürmetlik bendileridir. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون Ula Allah'a aldı bilen söz kılışqa petin almaydı. Ula Allah'ın emri boyunca iş kılıdı. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون Allah ulanın kılganlarını ve kılmakçı boğanlarını bilip durdu. Ula Allah razı boğanlarına şefaat kılıdı. Allah'ın hayvisinden titrep durdu. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين Uladın kimi ki men Allah'tan başka ilahmen deydiken onu devzak bilen cezalayımız. Zalimlarını şundak cezalayımız. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون Kafirler bilmemdi ki asmanla bilen zemin birbiriga tutaş idi. Ularni ayırıvettik. Barliq canlıq mavcudatni suvdan yarattık. Ular yine Allah'a iman etmemdi. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون Yer tevrep ularning xotirjamsiz bo'lmaslik uchun biz zaminda tog'larni yaratdik. Ularni safarda ko'zlagan maqsadlarga yetib olsin deb tog'larda keng yo'llarni yaratdik. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون Osmonni biz bexatar o'g'zi qildik. Halbuki ular, ya'ni mushriklar osmondagi kun,
ay, yulduzlarga o'xshash Allohning borligini va uning qudratini ko'rsatadigan alomatlardan g'aflatlidir. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. Allah kechini ve gündüzni, günni ve ayni yarattı. Ularning her biri özüge xos felakda sayr qiladi. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senden ilgiri insanlardan hiç kişini mengü yaşatqınımız yok. Sen ölsen ular mengü yaşamdı. Mundaq buluş hergizmi ulağa nisp olmaydı. Ularning hemmisi ölüdü. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Her bir can ölümning təmin tetiğiçidir. Sizlarni biz yamanlıqqa mubtila qilish, yaxshilik berish orqali sinaymiz. Sizlar bizning dargohimizga qaytsizlar. Amalinglarga yarasha jazolaymiz. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. Kafirlar seni kögen çağda sizlarning ma'budlaringlarni ayıplaydigan odam mushumo deyishib seni masxir qilishidi. Halbuki ular marhamatlik Allah tarafidan nozil bo'lgan Qur'onni inkor qilishidi. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. İnsan aldıranğı yaratılgan. Sizlarga alomatlarimni, ya'ni menga osilik qilganlarni jazolaydiganligimni ko'rsataman. Uning vaqti soatidan burun meni oldirtib ketmanglar. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Ular sözüңlarda rastçıl bolsanglar, bu va'da, ya'ni bizga qilingan azobning yuz beradigan vaqti qachon deyishidi. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. Eğer kafirlar bu çağda yüzlerinden, dümbillerinden azabını təb'i qılalmaydiganlıqlarını ve hiç qandaq yardımga erişelmaydiganlıqlarını bilse idi, azabını baldır yüz berişini talep qılmaydı. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. Lekin kıyamet ulağı tuyuksuz kilidi de ulağını hayretli kaldırdı. Ula kıyametki karşılık göstermeydi. Ulağa tevbe kılıveriş ve özrü bayan kılış için mühlet mi verilmeydi. وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. Senden ilgiri hakikaten nurgun peygamberler meskhir kılındı. Ulanı meskhir kıygıcılağa, meskhir kıyganның cezası boğan azap nazil boldu. قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem!
Məzkur qılğıçılarga sizlarni kechida va kunduzda marhamatlik Allohning azobidan kim saqlaydi degin. Belki ular Rabbining kalomidan yuz o'rguvchilardir. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. Ularning bizdan boshqa o'zlarini qo'g'daydigan ma'budlari bormi? Ularning cho'qinayotgan ma'budlari o'zini qo'g'dashga qodir bo'lolmaydi. Bizning yordamimizga erisholmaydi. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. Bularni, yani müşriklarni ve ularning ajdodlarini dunyoning mal mulkidan bahramand qildik. Hatta shu ne'mat ichida ularning umri uzun bo'ldi. Ularning ziminining atrofini musulmonlarga egallatish bilan qadamma-qadam taraytib berayotganligimizni ular bilmamdi. Ahvol mushundaq ekan, ular mutlaq g'olib hisoblanamdi. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Men sizlarni faqat vahiy orqali ogohlantirman degin. Gaslar ogohlantirilgan chaqda da'vatni anglamaydi. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. Eğer ula Rabbingdan azg'ina azob yetsalar, ular cho'qim voy isit, Allah'ның peygamberlerini inkar qilib, haqiqatan o'zimizga zulm qildik deydi. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Kıyamet günü biz əməllər tartıldıgan adalet tarazisini o'rnatamiz. Hech odamga qilchi uvol qilinmaydi. Ya'ni yaxshi odamning yaxshiligi kemaytirib etilmaydi. Yomon odamning yomonligi oshirib etilmaydi. Agar uning qichi chaqliq amali bo'lsa-mu, uni hozir qilamiz. Bandalarning amallaridan hisob olishga biz yetarlikmiz. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. Biz haqiqatan Musa bilan Harunga furqonni, ya'ni haq bilan batilni, halol bilan haromni, hidoyat bilan gumrohlikni ayirg'uchi Tavratni, nurni, taqvodorlarga foydalanadigan va nasihatni berdik. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. Taqvodorlar Rabbini ko'may turib, uningdan qo'rqidi hamda ular qiyomatdan, ya'ni dahshatidan titriguvchilardir. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. Bu biz sizlarning tilinglarda nozil qilgan muborak Qur'ondir. Ey Arab jamiyasi,
u shuncha ro'shan tursimu sizlar uni inkor qilamsizlar? ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. Musa Harunlardan burun biz İbrahim'ga hakikaten dünya ve ahirette yaxşılık yollarını köstüp berdigan hidayet ata qilgan edik. Biz onu, yani onun peygamberlikке layık ekenligini bilettik. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Öz vaqtida İbrahim küffarlar çoqunuyotgan butlarni mensitmay, atısıga ve kavmiga: "Sizlar çoqunuyotgan bu butlar nima? Yani nima uchun bu butlarga çoqunusizlar?" dedi. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. Ular atı boğullarımızın ulağa ibadet kılıp geliyotganligini bilimiz. Yani atı boğullarımızga taklit kılıp bulağı çoqunumuz dedi. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. İbrahim, sizlermi atı boğanlarmı payda ziyan yetküzelmeydigan, anlamaydigan cansız butlarga çoqunganlıqınlar üçün hakikaten roşen gumrahlıqtasizlar dedi. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. Ula, sen rastlayavatamsen, ya ki çaqçaq qılıvatamsen dedi. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. İbrahim et. Undaq emas. Sizlarning ibadet qilishinglarga loyiq Rabbinglar osmonlarning va zaminning Rabbidir. Ularni u yaratgan. Menmu uningga qat'iy dalillar bilan guvohlik qilguvchilardanman. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. Allah bilan qasamki, sizlar qaytib ketgandan keyin cho'qim butlaringlarga tadbir ishlataman. Ya'ni ularni chiqib etishning amalini qilaman. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. İbrahim butlarni chiqib parcha qilib etdi. Ularning qaytib kelishi, ya'ni qaytib kelib butlarni kimning chaqqanligini so'rashi uchun faqat cho'ng butni chaqmay qoldirdi. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. Ular bayramidan qaytib kelib, butlarının chiqib etilganligini ko'rib, butlarimizni mundaq qilgan kim? U haqiqatan zolim ekan dedi. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. Ularning ba'zisi İbrahim ismli bir yigitning ularni ayıplaganligini anglagan edik. Ya'ni shu qilgan bo'lishi mumkin dedi. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. Ular, yani Namrud ve onun kavminin çoğunları İbrahimni kişilerinin aldığı ilip kelinglar. İbrahimning butlarni ayıplaganligiga ular guvohlik bersin dedi. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. Ular, ey İbrahim, butlarimizni mushunda qilgan senmi dedi. قال بل فعله كبيرهم هذا
فاسألوهم إن كانوا ينطقون. İbrahim, yo'q, belki ularning buni cho'ngi shundoq qildi. Agar ular so'zlayolsa, kimning chaqqonligini ularning o'zlaridan so'rab beqinglar, dedi. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. Ular bir-birini ayıplab, sizlar mutlaq cho'qinishda haqiqatan zolimsizlar, dedi. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. Andın ular hicaletçilikten başlarını töven silip, ularning gap qilolmaydiganligini sen obdan bilisen go, dedi. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. İbrahim etti. Sizlar Allah'ını koyup, sizlarga hiç payda yetküzelmeydigan ve ziyan yetküzelmeydigan narsalarga cho'qinamsizlar? أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. Sizlarga ve Allah'ını koyup, sizlar cho'qinayotgan butlarga tüfi. Sizlar tushunmamsizlar? قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. Ular etti. İbrahimni köydürünla. İlahinlarga yardım berinla. Eğer ularga hakiki yardım vermekçi bolsanlar. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Biz otqa, ey ot, İbrahim'e salqın ve amallık bolup bergin dedik. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. Ular İbrahim'e ziyankeşlik qilmoqchi bo'ldi. Biz ularni eng ziyan tortquchi qildik. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. Biz İbrahim bilen Lot'ni qutqizdik. Ularni biz ahli jahon uchun bereketlik ziminga ko'chirdik. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. Biz onunğa, yani İbrahim'e İshak'ni berdik. O Rabbidan so'ramasimi Yaqubni o'shq berdik. Yani Yaqub aleyhisselamni nevri qilib yoki İbrahim aleyhisselamning talvidan ziyoda qilib berdik. Ularning hammasini yaxshi odamlar qildik. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. Ularni bizning amrimiz bo'yicha kishilarni bizning dinimizga yetaklaydigan peshvolar, ya'ni payg'ambarlar qildik. Ularga biz yaxshi ishlarni qilishni, namoz o'qishni, zakat berishni vahiy qildik. Ular bizga xolis ibodat qiladi. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. Lutqa payg'ambarlikni va ilmni ato qildik. Uni va oilasini bachchivozlik, qaroqchilik qatorliq yomon qiliqlarni qiladigan shahardan qutqizdik. Haqiqatan ular yomon fosiq qavm edi. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. Biz uni rahmetimiz dairesiga kirgizdik.
u haqiqatan yaxshilardan edi. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. Nuh'ның qissasini bayan qilgin. Öz vaqtida u mazkur payg'ambarlardan burun qavmiga Rabbim yer yuzida kuffarlardan birini qo'ymag'in deb beddua qilgan edi. Biz uning duosini ijobat qildik. Uni va oilasidagilarni va uning bilan birga bo'lgan mu'minlarni buyuk balodan, ya'ni tufon balosida g'arq bo'lishdan qutqizdik. Ya'ni Nuhni qavmining sharridan qutqizib, ularni halok qildik. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. Bizning oyatlarimizni inkor qilgan qavmga qarshi uningga yordam berdik. Ular haqiqatan yomon qavm edi. Ularning birini qo'ymay hammasini g'arq qildik. وداود وسليمان إذ في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. Davud bilan Sulaymonning qissasini mu bayon qilgan. Öz vaqtida bir qavmning qo'yi kechisi ziroatni yeb buzib etganda, u ikkisi ziroat to'g'risida hukm chiqargan edi. Ularning hukmiga biz shahid edik. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. Qandaq hukm qilishni biz Sulaymonga bildirdik. Ularning har biriga hikmatni va ilmni ato qildik. Tog'larni, qushlarni Davud bilan tasbih etishga bo'ysundirdik. Shunday qilishga biz qodir edik. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. Janglarda sizlarni yordar bo'lishdan saqlash maqsadida Davudga sizlar uchun savut yasashni o'rgatdik. Sizlar buningga shukr qilamsizlar? Ya'ni shukr qilinglar va ne'matning qadrini bilinglar. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. Sulaymonga qattiq chiqadigan shamolni bo'ysundirib berdik. Shamol Sulaymonning amri bo'yicha biz barakatli qilgan zaminga, ya'ni Shamga baratdi. Biz hammani bilgichimiz. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. Sulaymonga yana bir qism shaytonlarni bo'ysundirib berdik. Ular dengizga sho'ng'iydi. Ya'ni dengizga cho'kib, uning unchi marjon go'harlarni suzib chiqdi. Ular yana shaharlarni, egiz saroylarni selishdek boshqa ishlarni qilatdi. Biz ularni Sulaymonning itoatidan chiqishdan saqlaydik. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Ayyubning qissasini bayon qilgin. Öz vaqtida u Rabbiga haqiqatan meni balo, ya'ni qattiq kasal o'rib oldi. Sen eng marhamatliksan deb duo qildi.
فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. Onun duasını icabet kıldık. Onun beşiği kelgen balani kötürüp ettik. Onunğa rahim kılganlıkımız, ibadet kılgıçılağa ibret kılganlıkımız üçün onunğa ailesini ve onun okşaş bir baraberini ziyade ata kıldık. Yani onun ölgen ballarının ve yukalgan mallarının ornuğa bir hassi köp bala, bir hassi köp mal berdik. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. İsmail, İdris ve Zulkifla'nın kıssını bayan kıygın. Ularning hemmesi sabırlık idi. Yani Allah'a ibadet kılışta çidamlık idi. Ve günahla aldıda özlerini tutuvalattı. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. Ularni rahmetimiz dairesi kirgizdik. Ular hakikaten yaxşıladın idi. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Yunus'un kıssını bayan kıyın. Öz vaxtıda o kavminin iman etmeganlıqıdan xapı bolup şehrinden çıkıp ketken idi. O bizni beliqnin qarnida özünü qısmaydı dep oyladı. O qarang'uliqda, yani beliqnin qarnida Rabbim senden bilek ibadetke layık hiç ma'bud berhaq yoktur. Sen cemi kemçiliklerden paktırsen. Men hakikaten öz nefsimge zulüm kılgıçladım buldum dep nida kıldı. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Onun duasını icabet kıldık. Onu bilik yutkan çağdaki gamdan halas kıldık. Şuningdek müminlerini eğirçiliklardan halas tapkızımız. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. Zekeriya'nın kıssını bayan kıygın. Öz vaxtıda o, ey Rabbim, meni balısız, varıssız yalğız koymusan. Sen en yaxşı varıstursan, yani hemme Adem ölüdü, senli baki kalısan dep nida kıldı. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Biz onun duasını icabet kıldık. Onunğa Yahya'nı ata kıldık. Onunğa xotinini özgertip berdik. Yani tuğuduğan kılıp berdik. Yuqırqi peygamberlerinin duasını icabet kılışımız şunun üçün idi ki, ula yaxşı işlerini kılışqa aldıraydı. Rahmetimizni ümit kılıp, azabımızdan korkup bizge dua kılattı. Bizge kemterlik bilen ibadet kılattı. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين.
nomusni saqlagan ayolni, ya'ni Maryamning qissasini bayon qilgan. Uningga bizning tarafimizdan bo'lgan ruhni püyledik. Püylengen ruh uning ichiga kirib, u İsa'ga homildor bo'ldi. Uni va o'g'lini, ya'ni İsa bilan Maryamni ahli jahon uchun bizning qudratimizni ko'rsatadigan dalil qildik. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. Ey insanlar! Sizlerning dininglar hakikaten bir dindir. Men sizlerning Rabbinglardurman. Manga ibadet qilinglar. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. Ular dinde ixtilof qilishib, firqa-firqalarga bo'linib ketdi. Hammasi bizning dargohimizga qaytquchilardir. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. Kimiki mu'min bo'lib, yaxshi amallarni qiladigan, uning amali zoya ketmaydi. Uning amalini, ya'ni nomi amalini cho'qim xotirlab qo'yamiz. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. Biz aloq qilgan shahar aholisining dunyoga qaytishi mumkin emas. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. Yajuj Majuj tosmisi echib etilganda, ular zaminning har bir to'piliklaridan aldirab chiqib keladi. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. Rast va'da, ya'ni qiyomatning vaqti yaqinlashdi. O kunda kafirlarning ko'zlari chekchiyib qoladi. Ular, voy isit, buningdan biz g'aflat qilibdik, balki biz o'zimizga zulm qilibdik deyishidi. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. Ey müşrikler! Hakikaten sizlar ve Allah'ını koyup ibadet qilgan narsanglar dozaqqa yiqilg'i bo'lsizlar. Sizlar dozaqqa kirsizlar. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. Eğer sizlar ibadet qilayotgan narsalar ilahlar bo'ladigan bo'lsa, dozaqqa kirmagan bo'ladi. İbadet qilg'uchi va ibadet qilinguchilarning hammasi dozaqda mangu qoladi. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. Ular dozaqda hamisha faryod chekidi. Azobning qattiqligidan ular dozaqda hech narsani anglamaydi. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. Biz tarafdan berilgan baxt saodatga tegishli bo'lganlar, ya'ni taat ibodatga tavfiq berilib, to'g'ri yo'lda ibodat qilgan saodatman bandalar dozaqdan yiroq qilindi. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. Ular dozaqning shepsini anglamaydi. Ko'ngli taqan nazun ne'matlar ichida mangu qoladi.
لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. Çoğun korkunç, yani kıyametinin dehşeti ulanı kaygıga sanmaydı. Periştiler, Allah sizlerge va'da qilgan kun mushu deb ularni cennetning darvozalari oldida qarshi oladi. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. O günde osmonni kütükçi nersi yizilgan qog'ozni yögigandek yögeymiz. Mahluqotni dastlabda qandoq yaratgan bo'lsak, shu holatida asliga qaytaramiz. Bu biz ustimizga olgan va'dadir. Uni cho'qim ishga oshiramiz. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. Biz Levh-i Mahfuzda azalda yozgandan keyin Davudga nazil qilingan Zaburda ziminga, yani cennet ziminiga haqiqatan mening yaxshi bandalarim varislik qiladi deb yozdik. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. Bu Qur'onda Allohga ibodat qilguvchi qavm uchun xabarlar va nasihatlardan albatta yetarlik bor. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, seni biz bütün ehli cihan üçün faqat rahmet qılıpla avatdik. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, müşriklarga bana vahiy qilindi ki sizlarning ilahinglar bir ilahdır. Sizlar boysunamsizlar degin. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. Eğer ula İslam'dan yüz öğrese, aytqin ki men sizlarga haqiqatni hech kishini ayırmasdan o'xshash uqtirdim. Sizlarga va'da qilingan azab yaqinmi, yiroqmi uqmayman. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. Allah haqiqatan oshkor so'znimi, sizlarning yoshirganlaringlarni bilib turdi. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. Bilmesmen ki o, yani sizlarga berildigan jazoning kechkishi sizlar uchun sinoq va vaqtliq foydalanish bo'lishi mumkin. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. Peygamber aytdi: Rabbim, biz bilan kuffarlar orasida odillik bilan hukm chiqargin. Bizning Rabbimiz merhametlik Allah'dır. Sizlarning bo'hton so'zlaringlarga qarshi Allohdan yordam tilayman.